Et wale goinek, neknet toti mitiu, natu, God meeting kei, neknet na po banana boluk, God meeting to kei, nani God, nan lututu, notok, wanumbus, God meeting to kei. So le God meeting na nepet nihna wanabana, ke meeting na nemen bastu numumu, nhap del dem ram wa alge, mitil God hagalge meeting to. Et igan nit mai isi so tu nga lebet hile. Dong te nan init mai su nga lem nen titanonon. So le God meeting ni sindel lem ram. Maheng God meeting na nam ram ike ni tirwe banululum. So wo ke meeting net voro natman wanal povin. Adam bastu i. Korondel ne we wanarong. Korondel na tam God wanarong teki. Korondel na to malaklak ben hap del ne we. God ma va net so net wo jong te ki ke koramat. When we het ai dem ram ki nahan setan. Ike net vale minet del. Le lopong witwal setan magal na nakman. Ke niak so ke di jong te God. Bastu net magan ganu. Bastu atgir na hap del mete te ha. Net et malaglak site. Na time ben ma maige. Bastu ke soak so ni takbat den God. Ba God na tamnet. Kemol ke wamul nahan Adam nek miti kelenom bahap lewet mahinen mendeng pir God mul nisildel so ke van lok mahil ke ba nisildel mata nam rusnan satan ke ya trong te no vat nan God igo ke nan ganoi wena nan ganoi nisildel ne bil wonden God ne narong ke por be nan ganoi so le iga maya dem tatar lat bem goi por van lel let no ve maya na mai mahya ke mat ba God na tam laptunet ke nam ro so ni vai net del namani nan God mahgen ni human den alge le dem ram ke me ve giet ai ike nen God nin tigi nahan Jesus Christ God na mam nga alge ke muke enten Jesus so ni tem ser ve ni sildel Igo ke Jesus muke ke so iga kan lep ke la language rate. Ike muguh ke apo wal. Jesus ma mat lem te hal mai agu. Ke mai gu non gen malaklak non gen ser. So gen korovan sispet lok me hiring God. Igo Jesus mumur ke tau tunga alge ke ni olol gen ni tau tata setan. Ke nem ruso ni lebrak ni nunum. Ke nem ruso ni ak paleng nik. Lep kimi hir Jesus. Dema pike ke koron dem vete nimgu ke koron levan hirnek na ligang maya negrap ke koron levan hirnek nat no hehla basto kimi taman so nek tam God basto rong teuki dal arab rong Jesus mabab mahigen dem yana ke mag ngan liwo dem woslege entin nan namra na meter mat mal mayan wen bem wel tiwal ne beting hing wan gol ai basto iga ke van me wel tiwal ke he mal mai newe basto ke so kalmba namra na mol iga ndel lepno van me wel tiwal iga lilil wo basto mendenga miga susu ke kor malaklak so ke etet namra na bastu so termat bagan liwo van me net le mal termat iga maya ke memros ke van me net del mendeng bastu mahe makalbat na namte ing liwo mawak bastu net del makalbat so le net wit wa makalbat hai bemteing ba ke thaiten mal bebel tiwal ba ke medem so mal nanon hateri Mahya ke makalbat ke met na del mihing wan wen. Ike indel mem laklak banet maya heiten mal bebel jiwal ke mitir lolwon. Amal ke medem son mal nonon ne wen. Baban wante len gon namranal. Igo mal nonon ne het wanelem. Ike met mal nonon ne het. Wa ke mololwon ai. Basto ke medem so. Eke namem ruso her mal ewe mayanam ranasun lep mehirno leh vete mal maigo nehet
Igo namet sasmay nehet aegin. Noket muruste so namrana so niet sasno. Nok etet kelkel banamtan igesil me apwek. Et misinte namrana makal bat hilkei. Kene he namal sam maya hingre. Mahya ke makal bat hai ke metno matnet maya et heite namal mal bebel tiwal. Ike molke bulsal nek makal bat pelave mego neket heite mal bebel tiwal. Ba net nanen et holete. Nababap nanon may newe tate. Nan namrana ba filke soke le namnen wanaingon. Bas de suya loke with mahe milegle. Mahe nanen de teng wa bagay nginging. Nababab non got mabab so. Net het to suya ke mahe het. Iwai Jesus ke korovan lok me angihte lukung vitwal. Baygen so korovan tiwal minamrana liwo. Non gen net nenen kwelen namal malem. Le lapaparan ala mahyanen. Siso igen mende map sinon gen mainet nenen igen titiu behte amang den na God wrong. Namte hal behe witwal anen. Jesus sivai kwale so mal bem betnenen. So mal go igen del. Sigen ulep Jesus bastu gen koroti tiwal dengan God nenet nenen wa Jesus. God me let me hilgen net nenen wa Jesus. Leknet toti mitiu natu God meeting kei leknet na no po bana no boluk God meeting to kei nani God nan lututu no tok wanumbus God meeting to kei so le God meeting na nepet nihnal wanabana ke meeting na nemen bastu numumu nhap del dem ram wa alge nitil God hagalge meeting to et igan nit may isiso to nga lebet hile rongte nan init may su nga lemnen titanonon so le God meeting ni sindel lemram maheng God meeting na namram ike nitirwe banululum so wo meeting networo natman wanal kovin adam basto i korondel newe wanorong korondel na tam God wanorong teki korondel na to malaklak ben hap del newe God mabap net so net wajong teki ke koramat. When we het ay damyamki nahan setan. Ike net vale minet del. Le lopong witwal setan magal na nakman. Ken niak so ke titrong teki God. Basto net magan ganu. Basto atgir na hap del meteki ha. Net et malaglak site. Nataimben mamaige. Basto ke soak so nitak bat den God. Ba God na tamnet. Kemol ke pamul nahan Adam negmiti kelenom bahap lewet mahenen mendeng pir God mul nisildel so ke van lok mahilke ba nisildel mata namrus non satan ke ya trong te vat non God igo ke na ganoi gena ganoi nisildel will want in God ne narong ke ko be na ganoi so le igo maya dem tatawlat bem goy por van lel let no ve maya na mai mahya kay mat bagot na tam laptunet ken amro so ni vai net del namani nan God mahgen ni human den alge le lemram kem ve giet ai ikenen God nin tigi nahan Jesus Christ God na mam nga alge kemuke enten Jesus so ni tem ser ve ni sildel Igo ke Jesus muke ke so iga kan lep ke la language rate. Ike mugu ke apo wal. Jesus mat lem te hal mai ago. Ke mai gu nanugen malaklak nanugen ser. So gen korovan sispet lok me in God. Igo Jesus mumur ke tau tunga alge ke ni olol gen ni tau tata setan. Ke nem rusa ni lebrak ni nunum. Ke nem rusa ni ak palengnik. Lep ki mihir Jesus. Demat hike ke koron dem vete nimgu ke koron levan hirnek na ligang maya negrap ke koron levan hirnek nat no hehla basto kimi taman so nek tam God basto rong teuki dal arab rap rong Jesus mabab mahigen
bem yana ke mak ngan liwo bem was lege entin nan namrana meter mat mal mayan wen bem wel tiwal ne beting hing wan gol ai basto igea ke van me bebel tiwal ke he mal mai newe basto ke so kalmbat namrana mol igende lepno van me bebel tiwal igandel iga lilil wo basto mendenga miga susu kay kor malaklak so kay etet namranal basto so termat bagan liwo van me net lew mal termat iga maya kay memros kay van me net del mendeng basto mahi makalmbat na namtayong liwo mawak basto net del makalmbat sole net witwa makalmbat hay bemtaying bakiet haiten mal bebel tiwal beke medem so mal nanon hateri mahya ke makalbat ke met na phamdel mihing wan wen ikeindel mem laklak banet maya haiten mal bebel tiwal ke mitir lolwon amal ke medem so mal nanon ne wen baban wante len gon namranal igo mal nanon het wanelem ike met mal non nehet wake molol won ai basto ke mendem so eke namem so her mal ewe moyanam rana sun let me hirno lehbete mal maigo nehet igo namet sas mai nehet aegin nokat muruste so namrana so niet sasno nok etet kelkel banam tan igasil me apwek et misinte namrana makal bat hilkei kene he namal sam maya hingre mahya ke makal bat hai ke metno matnet maya et heite namal mal bebel tiwal ike molke bulsal nek makal bat pelave mego neket heite mal bebel tiwal ba net nanen et holete nababak nanon mai newe tate nan namrana va phirke soke legnam nen wanai ngon bas de suya loke vet mahe melegle mahe nanen de teng wa bagai nginging nabab non got mabab so net het tu suya ke mahe het ivai jesus ke korban lok me angehte lukung vitwal baigen so korban tiwa minamrana liwo non gen net nenen kwelen amal malem lel lapaparan ala mahyanen siso igen mende map sinon gen menet nenen igen titig behte amanden na got wrong namte hal behe witwal anen jesus sivai kwele so mal bem betnenen so mal go igen del sigen ulet jesus basto gen koroti tiwal den god nenet nenen wa jesus God me let me hilgen net nenen we Jesus. Et wale goinik leknet toti mitiu natu God meeting kei leknet na no po bana no boluk God meeting to kei nan nani God nan letutu no tok wanumbus God meeting to kei so le God meeting na ne pet ni nal wanabana ke meeting nan nemen bastu numumu nhap del dem ram wa alge nitil god hagalge meeting gastu et iga nit mai isi so to ngal bet hile tongte nan init mai su ngal lem nen titanonon so le god meeting ni sindel dem ram maheng god meeting nanam ram ike nitirwe banululum so wo ke meeting net woro natman wanal kovin adam bastu i korondel newe wanarong Korundel na tam got wan rong teki. Korundel na tom malaklak ben hap del niwi. Got ma ba firnet so net wo rong teki ke koramat. Ven we het ai dem ramki na han setan. Ike net vale minet del. Le lokong witwal setan magal na nakman. Keniak so ke di trong teki god. Basto net magan ganu. Basto atgir na hap del mete ha. Netet malaklak site. Na taimpen mamaige basto ke soak so ni takbat den god bagot na tamnet ke mol ke pamul nahan adam nek miti ke lenom bahap
luet mahinen mendeng pir God mul nisil del so ke van lok mahir ke ba nisil del mata nam reson satan ke ya trong te no vap nan God igo ke na ganoi gana ganoi nisil del will want in God ne na wrong ke ko be na ganoi so le iga maya dem ta lap bem goi por van del let no be maya na mai mahya ke mat ba God na tam laptunne ke nam reson ni vai net del namani nan God mahgen ni human den alge le lemram kem behgiet ai ikenen God nin tigi nahan Jesus Christ God na mam nga alge kemuke enten Jesus so ni tem ser ni sildel igo ke Jesus muke ke so iga kan lep ke le lengwetre ikei mugu ke apo wal Jesus ma matlem te hal mai agu ke mai gu nanugen malaklak nanugen ser sogen kolovan sispet lok me hil God igo Jesus mumur ke tau tonga alge ke ni ololgen ni tau tata setan ke nem ruson ni lebrak ni nunum ke nem ruson ni ak paleng nik lep ki mihir Jesus demak hike ke koron dem vete nimgu ke koron lep van hir nek naligam maya negrap ke koron levan hir nek nat no hihlak basto kimi taman sonek tam God basurong teuki dal rap rong Jesus mabab mahigen bem yana ke mak ngan liwo bem woslege entin nan namra na meter mat mal mayan wen bem wel tiwal ne beting hing wan gol ai basto igea ke van me bebel tiwal ke hey mal mai newe basto ke so kalmba namra na mol igende lepno van me bebel tiwal igandel iga lilil wo basto mendenga miga susu kei kor malak so kei etet namrana basto so termat bagan liwo van me net le mal termat iga maya kei memros kei van me net del mendeng basto mahe makalmbat na namteng liwo mawak basto net del makalmbat sole net witwa makalmbat hai bemteng bakiet heiten mal bebel tiwal beke medem so mal nanon hateri mahya ke makalbat ke met na phamdel mihing wan wen ikendel mem laklak banet maya heiten mal bebel tiwal ke mitir lolwon amal ke medem so mal nanon ne wen baban wante lengon namranal igo mal nanon het wanelem ike met mal non nehet wake molol won ai basto ke mendem so eke na memro so her mal ewe mayanam ranasun let mehirno lehbete mal maigo nehet igo na met sas mai nehet ai egin nokat muruste so nam ranasun yet sasno nok etet kelkel banam tan igasil me apwek et misinte namrana makal bat hilke kene he na malsam maya hingre mahya ke makal bat hai ke metno matnet maya et heite na mal bebel tiwal ike molke bulsal nek makal bat pelave mego neket heite mal bebel tiwal ba net nanen et holete na babap nanon mai newe tate nan namra nam va firke soke le nam nen wanai ngon bas de suya loke vet mahe melegle mahe nanen de teng wa bagai gai nging na babap non got babap so net het tu suya ke mahe het ivai Jesus ke korban lok me angehte lukung vitwal baigen so korban tiwa minamra na liwo non gen net nenen kwelen amal malem lel lapaparan ala mahyanen siso igen mende map sinon gen mainet nenen igen titiu behte amanden na godrong namte hal behe vitwal anen Jesus sivai kwele so mal bem betnenen so mal go igen del sigen ulep Jesus
bastu gen korochi chiwa lengon God nenet nenen wa Jesus. God melet na hirgen net nenen wa Jesus. Et wale goinik leknet toti mitiu natu God meeting kei leknet na no po bana no boluk God meeting to kei nan nani God nan lututu no tok wanumbus God meeting to kei so le God meeting na nekpet ni nal wanabana ke meeting na nemen bastu no mumu nhap hap del lem ram wa alge nitir God hagalge meeting to et igan nit mai isi so tunga lebet hile dong te nan init mai su nga lem nen titanonon so le God meeting ni sindel lem ram maheng God meeting na nam ram ike nitirwe banululum so wo ke meeting net woro natman wanal kovin Adam bastu ip korondel newe wanarong korondel na tam God wanarong teki korondel na to malaklak ben hap del newe God mabap net so net wajong teki ke koramat when we had I lam ki nahan setan ike net vale minet del le lopong witwal setan magal na nakman keniak so ke ditrong teki God bastu net magan ganu bastu atgir na hap del meteke ha netet malaklak site natain ben mamaige bastu ke soak so ni takbat den God ba God na tamnet kemol ke pamul nahan Adam negmiti kelenom bahap lewet mahinen mendeng pir God mul nisildel so ke van lok mahirke ba nisildel mata nam reson satan ke ya trong te vap nan God igo ke nagan ganoi venagan ganoi nisildel bil wonden God ne narong ke por ve nagan ganoi so le igo maya dem tatalap bem goy por van lel let no ve mayan mai mahya kay mat bagot na tam laptunet ke namro so ni vai net del namani nan God mahgen ni human den alge le lemram ke me vegiet ai ikenen God nin tigi nahan Jesus Christ God na mam nga alge ke muke enten Jesus so ni tem ser ve ni sildel igo ke Jesus muke ke so igo kan lep ke le language ikay muguh ke apo wal Jesus mamat lem te hal mai ago ke may gu nanugen malaklak nanugen ser so gen korovan sispet lok me hil God igo Jesus mumur ke tau tunga alge ke ni ololgen ni tau tata setan ke nem ruson ni lebrak ni nunum ke nem ruson ni ak palengnik lep ki mihir Jesus demap hike ke koron dem vete nimgu ke koron levan hirnek naligang maya negrak ke koron levan hirnek nat no hehlak basto kimi taman so nek tam God basto rong teuki dan rap rong Jesus mabab mehigen bem yanal ke mak ngan liwo dem was lege entin nan namranal meter mat mal mayan wen bem wel tiwal ne beting hing wan gol ai basto igea ke van me bebel tiwal ke he mal mai newe basto ke so kalmba namrana mol igende lepno van me bebel tiwal igende iga lilil wo basto mendenga miga susu ke por malaklak so ke etet namrana bastu so termat bagan liwo van me net le mal termat iga maya ke memros ke van me net del mendeng bastu mahi bakalbat na namte yung liwo mawak bastu net del makalbat so le net wit wa makalbat hai bemteng bakiet haiten mal bebel tiwal beke medem so mal nanon hateri mahya ke makalbat ke met hap del mihing wan wen ikein del mem laklak banet maya haiten mal bebel tiwal ke mitir lolwon amal ke medem so mal nanon ne wen baban wante len gon namranal igo mal nanon het wanelem
Ike met mal non nehet. Wakimololwon ai. Basto ke mendemso. Eke namemroso her mal ewe mayanam ranasun lep mehirno. Leh bete mal maigo nehet. Igo namet sasmai nehet aegin. Noket muruste sonam ranasun yet sasno. Nok etet kelkel banam tan igasil me apwek. Et misinte namrana makal bat hilkei. Kene he namal sam maya hingre. Mahya ke makal bat hai. Ke met no matnet maya et heite namal mal bebel tiwal. Ike molke bulsal. Nek makal bat pelave mego. Neket heite namal bebel tiwal. Ba net nanen et holete. Nababap nanon may newe tate. Nan namra nam bap hilke soke leg nam nen wanaingon bas de suya loke vet mahe melegle. Mahe nanen de teng wa bagay gay nginging. Nababap non got mabap so. Net het to suya ke mahe het. Iwai Jesus ke korban lok me angihte lukung vitwal. Baygen so korban tiwal minamra na liwo. Nongen netnenen kwelen amalmalem lel lapakwaran ala mahyanen siso igen mende map sinongen mainetnenen igen titiu behte amanden no godrong namte hal behe vitwal anen Jesus sivai kwele so malmal bem betnenen so malmal go igendel sigen ulet Jesus bastugen korochi tiwal lengon god nenetnenen wa Jesus God may let me hear when net nenen Jesus.